kardom don marle tu sinon malom social media long viral pic hangyang lo isia bang kopi luma upload ang te politician na ke the tum phan ka criticize do na join alang li hem kang sam ke dam nang la pen ke 50 crore tangka pinang ko asili tum thek polong constitution of india long tek product te tum freedom of speech do la pen criticism sitame li tum constructive criticism mang ke pudun long mane li tum sarkar tum phan pin rem dun long setame non na bang ke kopi nang man ma pong te jakong ke do bang aling si jakong ka we bang phan ke ber theb lo puson sinang man lo the pi pon ma product te non he jong li tum thek ponong ji ilitum road and transport minister ko manma pongte Nitin Gadkari alang lihan lo si Nitin Gadkari aphan ka criticize zon mate ka pin rem don pena jok alang li inut abang phu maluma plotang te Mukesh Mohan abang phu ke kisung phonang lo si Mukesh Mohan ke kopia jati pen kopia akas pen si wang lo ma plotang te alang li ke dalit akas pen dalit plotang te litum hindua tumalong ke kurkang dai nai lo dalit atum ke kurkang dai nai lo la pen ke latum ke kurang tui tum long ke halatum ki choson ke oda son ke pa phoson an ke pa phudunong le halatum ki jun alang tu kalang ke dun da dun long le lo keng pak keng puk la chibi dun long le lo ki jun long e phan ke philam lo apen hala thakko hot ke alang tum ka charlie school protang te kurang tui tum ka charlie dim ke doge thak dim bote kurang dai tum ke hadak ke dun long le lo jola puson asi dalit pen e pen siwang lo akas pen si alang li la pen ke alang li nut influencer lo social media influencer la pen alang li social media influencer la pen rala tum phan isi ka pachini pen jok alang li isi magazine along pen karawan po magazine long pen hadak publish salam pen salang li quotes lo la sialang hadak align to line and pon salang li pu pon lo alang li pu bang ke la puson hen lo je India long ke pinyar nian sitame chainong ok export ke second number along situlang tho mane adet ka prek along mithang atum ke choche te ma pinana tum ke sitame adet ka prek ke supply dun ke pinyar ni ke second along situlang top number 2 along la sila bang so along ke kumar loma bang ke supply dun vera bang ke je Nitin Gadkari hen lo alake nilili kaning je kali karawan po magazine along se ke publish lo puselang lipulo la bang so kaning je pena jok labang so ache apenia video views ta dopiglo labang so pena jok apia bang piluma pongte labang so Nitin Gadkari ke lake BJP long leader lo lapen ke road and transport and highway minister lo alang like la salang li apia bang piluma plotang te labang so bang phupan nep dam check lo lapen ke aphun ka duka westami thilap lo lapen ke alang li phan piluma plotang te 50 crore an a fine sita melang li phan penitelo patu krut lo cholom le tum le karbiang long alom le media tom phan le crore tangka peni nang ji po he defamation case piamat thik lap son thak se la phan si tami pidet lo la pen ke 50 crore nang chi tu neng palam la an nang patherak la na pu pot po sitami alang li mena jungjung le pu gali hala karawan polong labang so magazine long ke publish alam selang list tami ki quotes mate hadak alam athen pon selang list tami ke thano setami lapan setami hula karawan po atum han kala news channel magazine pena pa press media pena hala tum ke aso asa ka lider amasala tum hane pudam hai he ong amat thang ta vidam hai he ong amat alar bang ke social media influencer la so asa youtuber tum han si tum nam ke kek ber dam sit del lo amase non labang so Mukesh pene phan si tami nep dam check lo aphun ga do ga thi dam lap lo 50 crore tangka hang krut lo nona bang ke kapat do ke tax tami siksak piglo posipu la pen social media influencer tuman ke kachirap ka chetu do na tum tami do piglo druf rathi tami labang support pe da post lo यूनियन मिनिस्टर नितिन गडकरी ने एक इन्फ्लुएंसर मुकेश मोहन पर 50 करोड़ रुपए का डिफेमेशन केस फाइल किया है। इस पर एफआईआर दर्ज करवाई गई है और इसके फोन को भी जब्त करवा लिया गया है। और जानते हो क्या कसूर है मुकेश का कि इसने एक न्यूज आर्टिकल को अपने वीडियो में पढ़ दिया। द कैरेवन मैगजीन की ये रिपोर्ट जो बताती है कि गडकरी परिवार के बिजनेस एम्पायर के बीचों बीच बैठी है एक बीफ एक्सपोर्टिंग कंपनी। सही सुना आपने दोस्तों, कंपनी का नाम है रेम्बल एग्रो एंड फूड्स। ये कंपनी बीफ एक्सपोर्ट करती है यूएई, वियतनाम, ओमान जैसे देशों में और इस कंपनी का डायरेक्ट कनेक्शन है गडकरी परिवार की इथेनॉल बनाने वाली कंपनी से, सीएन एग्रो इंडस्ट्रीज। इसकी बात मैंने इथेनॉल lapen ke kapre channel to mas tami labang support post lo lase alama bang e koan ahok he ma abang ke la hen lo je halai tum karawan pa magazine long le tum lang nam lo pang de thek long po athelang tum king sir pa meng chap pa me pen si post lo je Nitin Gadkari a company alang ya founder lo kopiloma plotang te haladak amen sitami do ho Purti group la ke komaloma plotang te founder ke la ke Nitin Gadkari malo BJP leader malo salang le tuma slogan ke piloma plotang te chainong o ke chodom hanan ke li tuma deadlong ta padulong le denang ji pon back do la pen ke chainong ok
ke cho mate ke thar tum han lo plo tang te hem kang sam ke beng alam sita me do a ho lo te ma chunang nilo pong te chunang nilo thadang nilo pong te thadang nilo me sen alam lo rada phanta patha dong le plo tang te sita me amina tumamat sita me claim kle de nang ji po bang sita me non amat ke lake a leader amalo BJP long leader malo Nitin Gadkari piniar ni social media long litum thek long ji Google long pon na hok na litum bear lo pong te thek long ji e tum piluma pong te India long ke chainong ok ka supply ke chainong ok pro pe beef ka supply beef ka reng lok lam pen lo stame puda me lo bong te chainong chilong ok lo sila ke supply ke la ke India ke second lo top number 1 long mai kali setame number 2 long lapuan jo kapre ka det Dubai pui Saudi Arabia nana ne litum ka supply nai lo sitame litum dak company long alang tum that po ok than po yat po packing lap po alo bang te kapre ka det supply po setame lai ni rong ke that bang ke that long de that lo bang te jel ka chithap nang lo jo la puson labang solam selang lista me criticize pon lo labang so Mukesh Mohan sitame labang so pen jok selang li phan ke nep check lo asi alang li pulo neke chainong le ke that kali po se pon Nitin Gadkari chainong le ke that kali nitum ke chelong se ke that po se pon chelong se ke that la pen chelong ok se ka supply po se pon beef puke la ke chainong ok phan kali po se pon la ke chelong ok phan po se pon la se la pen ke mithun po se pon ala reng lok lam me mithun pulo dio la sepena num ke pupulang a hok te ma la ke chai no ok ali mithun chakraborti bhanse that ok le patum setame to la si mithun bu sepu mithun la ke mithun abang ke that long bu sepu chai nong abang ke that long le chai nong ke la ke e pai lo bu sepu yar nam lo bu sepu sami mithun abang phan ke that thu long bu sepu asi ni tum ke mithun ok se ka supply bu sepu mithun ok se ka supply la pu la si aku lancho takalilang ni ke company pen setame chi resign elo ke bu sepu setame li tum lang dam lo pong te source pen thek pon long ji alang li hema source la bang so company ke paraning bom lang po sepo setame alang li mina mat ke politics along ludunji pulo athe alang tum ke slogan ma se cheton te de pokalite alang tum ke a company sing putan ke that lok ke jor lok angke alang ke BJP long se che pok dunji ama se phia bang ke piloma pro tang dalang bang khadak pen che resign plot lo posi officially bang paklang lo same a hema source pu bang paran bom lang po sepo la hello don malia tum la sinang li tum stame phun long lang tame Google long China oka supply nai ke kona tum lo pong te India se klang dun pokai ta top along ke lahen lo don tum la si a hok lo tema ili tum bharot along chu che da texta det kapre ili tum bharot pa det kapre Europe a det ason mate Middle East a det ason ma China ason ke ko piluma pong te China ok hen lo ke chonai aposi a demand at hepik ama sing ke India long ke li tum a company bhari ke lahaya company long ke donation ke andam chanda ke andam ta matum lo ke andam nai lo rang te la political party tum hen lo pasipo la ke congress de lo BJP de lo political party tum hen lo ke andam nai pasipo la hen lo don tum la si ili tum langdam lo tang te a slogan ben ma se cheton te pin lo alang li tum motive pen ma se amina to mai ke that lo ke supply lo setame kapre ka tum that lo pong te bahari alam jolapu setame nona mat bang ke li tum langnam lo pong north east afana bang ke alom cholang nonil tum assam cholang Nagaland Meghalaya hada ke khang se un ilu hada bang khule am lo ke that jolapu alo la sapen ili tumar lenga tum sitame chuche tum sigong pina tum chothai sami chuche tum sigong sitame ili tumar lenga tum ben pade kapre ka khai tum an ke la tum atlang tum ke itum north east along ke chu tum sigong munak Arunachal punon Meghalaya punon Mizoram punon matela pu pene punon Nagaland punon la hen lo don tum sipinya ni sami ili tum lang dam lo plo tang te ana ke pen ne itum bajrang dal tum sitame ana hir ke cepang tang ke nep la pen ke la chainong ke supply ke thada tum halo bang da pranar mudet sitame halapo alo angkura philong mai lang nam de det ke that nai ke ani wang suri ke that ai matuma bang company tum apen hada ke cherap dun lok tum sitame do lang lan cholo la si lan chok takali lang labasun Gadkari ke la ke controversy do pic je labangson Nitin Gadkari ke 2009 ningkan trok si also apran ke dam tang mate ki chiar pum ke long pon lok ta kapre ga gari long khalilo la Nitin Gadkari to magari long silong lok lo labang sulong lok long stame case bhari lo so setame controversy the pic lo la pen ke hala investigator to mangge tangka chu ender lo ama sa case pa judnang pulo investigator tum kiri ke talip tum bang ke case pa judnang la ke accident le pum sitame gari alu siki chilong lok pote lagalam so galilo matidi murder angke hapu apia po also mara apia po to mange pulo lake murder case po lake murder case ripame nang jipu sitame dak tang kalam lo politics power alam lo ama se phibange investigation investigator to mangke nang nilo pang samri nang lake lahin buja buji dorapo
อามาเซพีบังเกโคดลงปียโปตุมชุนิงรีโลละเป็นโคดตัวมาเรเจคลอดลักเกมาร์ดาร์เคสเลยกุปซอนซีปัจจุบันสามรีปอปละบางซอกเคสโฮเซตามีเป็นนางอันฮูรีไซขังยังนะแล้วเสียอลังตัวมังเกอุบิเหตุเคสปุสิปบนทิพขังยังละเป็นฮัดดักสตาฟตัวมันสิตามีอุบิเหตุเคสปุสิอลังตัวมังเกอนุตินสิตามีนิเจเปรโลอปียโปตุมเป็นบังเกกาลิละเกมาร์ดาร์ปุสิปักลังปอนจุลปูละสิละบางโซบางฟูเกอลงสิตามีอะคอนโทรเวอร์ซีดปิขังยังละสิละบางโซลามสินโมเป็นสิตามีมุเคสโมฮันสิตามีเกโฮAthela da karawan polong publish salam se amasila bang so pena jok sinon bang ke jakong cepak lang lo politik salam lo amasila bang ke so pini itu mainstream media lo eklang kle lah ke mainstream media lo paklang kle people lo paklang kle plodang te lah ke athea da ke ala tum ke nang tum ta chini lo godi pupu edi lason godi media side amasi paklang kle de setami pini influencer atuman ke penan paklang lo drufra thipen chenglok lo pen penana influencer tum paklang lo thi people lo plodang te alang phan atai we pin mesi phula ke publishตุมพันไม้เน็บนี่เสียแรงหลีกันนิงเจดุนจอดกับปอร์ฮีดุนจอดแบงพรูพันสิเน็บเช็คอามาเสียพูนันที่ลับเรากันดูกันเวลา50 crore penalty ปะให้กันละแกอารมณ์ตะกลีปอลังแล้วเสียเป็นอันนุม support จะปักแรงโดนแล้วให้ลบปีนี้นี่นี่เลยทันมนจีบังแกเทียกเป็นหมอนี่ก็เพิ่งแรงคนเลยตุมอัปเดตออนสามีจะทันปนบอมเลยนะถ้าเป็นนิลิสตามีอาหุดเป็นหุดเกลับผสมกับเฮริกาเทริกสิตามีดูกอกตีอาเท freedom of speech พวกเลยตุมแกตกวอกจนมาเดียวดิตกวอกคำว่า practically แกเว้มาทีละแกเลยตุมกันดูกันเวสามีชินี่เลยแล้วให้เราแล้วเสียเช็คเป็นแล้วเสียทันมนจะพบกัน